Allah Rabbimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e müracaat edip aytdi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, agar da sendan qullarım mening turumda so'rasalar, ey alarga men yaqinman de. Ham men duo qilishimning müracaatına javob beraman de. Ham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qirna bir vaqt indi Shakal ibn Humayd degan kishi keldi. Ham indi u aytdi: Ey Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallam, menga duo qilishga o'rgat aytdi. Ham Peygamber sallallohu alayhi va sallam menga bunday deb duo qilishga qo'shdi: Allohumma inni a'udhu bika min sharri sam'i va min sharri basari va min sharri lisani va min sharri qalbi va min sharri maniyyi. Yani onun ma'nosida bunday deb Alloh taolaga murojaat etdi Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam: Ey Alloh, senga ishtimning buzuqligidan, quruğumning buzuqligidan, dilimning buzuqligidan, yuragimning buzuqligidan, jinis a'zomning buzuqligidan sığınaman. Hamda shundoq endi bu hadisga ig'tibor bilan qarasak, Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallam kishining harakatga yetib turgan a'zolarini so'rab o'tdi. Ham ularning har birisining buzuqligidan Alloh taolaga sığınib tegish ekanligini isbot etdi. Hamda bu duoda Peygamber sallallohu alayhi va sallam 5 birdan Alloh taolaga sığınib qo'shdi. Alloh taolaga sığınib qo'shdi. Albatta endi birinchisi qulog'imning buzuqligidan deydi. Qulog'ning buzuqligi narsasi u. Ya'ni endi bu ölüşüm duanı, yani Allahümme inni a'udhu bika min sharri sam'i degan ölüşüm bulay deb onlarga bo'ladi. Ey Allah, men senatınlar üçün haram qilgan, ham sen ondan rizo bo'lmagan har birdan sığınam. Bunday albatta Alloh taolaga qarata tengdashlik keltiruv, kufrlik qilib, g'aybat, buzuq so'z, yolg'on, yo'la yo'q kabi iborlarni tanlov kerak. Hamda bularning har birisi uchun bir juma xutbasini bag'ishlasam da endi oz bo'lmas, lekin endi biz ona sanat ibn bo'lish etib qolmadik. Alloh elchisi shularni tanlovdan Alloh taolaga sığınib qo'shdi. Ham boratik Alloh taolaga yarata turgan so'zlarni zikr bo'lsin, nasihat, va'z, haq so'z tanlovni jinglaytuni, shularni nasib etishini so'rarga qo'shdi. Demak, eng birinchisi biz Alloh taolaga sığınamiz, shusha qulog'imizning buzuqligidan, qulog'imizning buzuqligi degan so'z edi, eshituvimizning buzuqligi, Alloh rozi bo'lmaydigan butun so'zlar, shularni tanlovdan hatto endi Alloh taoladan biz talab etirga tegishimiz yordamni. Chunki Alloh taolo yordam etmasa, bitta biz yo'qqa chiqashamiz. Ikkinchisi shu va min sharri basari, ya'ni sen rizo bo'lmagan iborlarni ko'ruvdan. Bunda harom bo'lgan xotinlarga qarov, Alloh taolaning maxluqotlaridan jiranib, nafratlanib qarov yoki Allohning qudratini ko'rsatishi g'ajab bo'lgan iborlarga e'tiborsiz bo'luv kabi iborlarni kiritilgan bo'ladi. Shundan endi biz endi bek ko'p iborni ko'ra, alhamdulillah, kerakmagan iborlardan ko'ra hamma shu birinchi shiratda bugungi kunda bekrakda endi aktual deb aytganda shu harom bo'lgan xotinlarga qarov. Chunki endi oldagi xutbalarda da silanda shu ko'z zinasi degan iborda bor. Bizning yoqlarda bekrakda xotin qizlar kiyinib yurmaylar. Shundan endi biz ko'zlarimizni buldira olgancha saqlarga tegishimiz, boshqa qarorga tegishimiz. Shulay endi Alloh taolaning qudratini ko'rsatuvchi g'ammallarga e'tiborsiz bo'luv, g'afil bo'lib yuruvlar, bu da endi shunda bir kamchilik sanaladi. Alloh taolo Qur'onda ko'p joylarda nasha Alloh taolaning ko'klarni tiravsiz yaratuvan, tunni kun bilan, kunni tun bilan alishtiruvan aytib ida. Ham endi bu aqli bo'lgan kishilarga endi Alloh taolaning qudratini dalillar ekanligini isbot etdi. Ham endi musulmon kishi albatta mana shu iborlarga ko'rsatib, Alloh taolaning qudratini ko'rsatuvchi iborlarni qarorga tegish, ham endi buzuq iborlarga qarordan o'zi saqlanib o'tish. Ham endi shu so'ngdan keladi, va min sharri lisani, ya'ni tilimning buzuqligidan. Alloh taolo ya'ni biz kishidan endi Alloh taoladan til suyulgan butun buzuqlikdan, shuluq yolg'on, silovdan g'aybat, so'z yurtuv, kishilarni sugu, haqsizga kishini zinada g'ayblash,
кылган насихатларым шул. Син һәр намаз сайын Аллаһумма а'инни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатика дип дуа кыл ди. Ягъни аның мәгънәсе: "Эй Аллаһ, миңа үзеңне сине искә алырга, сиңа шөкер итәргә һәм сиңа тиешенчә гыйбадат кылырга ярдәм бир" дип дуа кыл ди. Һәм инде әлбәттә инде мәшһүр әйберләр Аллаһ Тәгалә тиешенчә зикр итү ул тел белән бәйле, йөрәк белән бәйле, шөкер итү дә шушы әйберләр белән бәйле һәм инде Аллаһ Тәгаләгә тиешенчә гыйбадат кылу бөтенесе дә инде ул Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән дә башкарыла торган әйберләр. Күп вакыт шулай инде хадис килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ва ла таштиманна ахадан" ди. Бер хадисен өлешендә бер вакытта да берәүне дә сүкмә ди. Күп вакытта без шушы әхлак светофорының инде кызыл төсен үтеп, штрафларга юлыга күзебезнең тырышып тапкан савапларыбыздан куркаларбыз ди. Менә хадис Рами ибн Умар радиллаһу анху قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي." Аның мәгънәсендә Аллаһ Тәгаләне зикр итмичә торып күп сөйләшмәгез ди. Чөнки аны зикр итмәгән күп сөйләшү йөрәкне катылата. Аллаһтан иң ерак булган кеше шул, кемнең йөрәге каты ди. Шулай инде гарәпләрдә шундый мәкаль бар: тын тору, сөйләшмичә тору, туктап тору ул гыйлемле кешенең дәрәҗәсен күтәрә ди, аннан кешенең наданлыгын яшерә торган ди. Ягъни ике якта бик файдалы булган гамәл мәшһүр тору булып тора икән. Һәм инде менә бу хадискә дә инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям күп сөйләшүне зикр итмичә торып, күп сөйләшү йөрәккә тәэсир иткән иде. Йөрәккә ничек тәэсир итә, ул аны катылата ди. Инде Аллаһ Тәгаләнең иң ерак булган йөрәк ул каты йөрәк дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Шуңлап та инде үзебездә дә сизәбездер инде беренче мәлләрне, дингә шушы намазларны торгызган мәлләрне әлбәттә ихласлык көчлерәк иде. Инде хөрмәтле хәзрәтләребез дә сөйләгәнчә бит инде бөтен кеше, бөтен намаз укый торган кеше ул теге хәтта фәрештә кебек күз алдына килә иде ди. Менә бу инде иманның, йөрәкнең иң чиста, иң яхшы вакыты. Соңыннан инде әлбәттә без сөйләшәбез, бөтенебез дә күп вакытта инде Аллаһ Тәгаләне зикр итмичә сөйләшәбез, аннан соң инде йөрәк катылана бара. Кешене тикшерү, кешене сүгү, үзеңне мактарга тырышу, үзеңне яхшырак итеп күрсәтергә тырышу, менә бу бөтенесе дә инде йөрәкнең катылануына бер сәбәп була. Һәм инде күп вакытларда дип әйтик, мәше Аллаһ Тәгаләнең аятларын ишетәбез, Аллаһ Тәгаләнең кәламен, сөйләмен ишетәбез, Коръәнне ишетәбез, ләкин инде күз яшьләрендә ул чагылмый. Күп вакытта Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәбез, мөрәҗәгать иткән вакытта тиз генә башта инде башка фикерләр, монысына ишетергә кирәк, тегесен эшләргә кирәк дип, ягъни инде менә бу игътибарны ала торган әйтләр була. Бөтенесе дә бит инде йөрәкнең катылануына бер йөрәкнең катылануының бер күрсәткече булып тора. Аннан соң инде шушы тел белән бәйле әйберне Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Инна сидқа яхди иләл бирри ва иннал бирра яхди иләл җаннати ва иннар раҗула ла ясдуқу хатта юктаба индаллаһи сиддиқан" ди. Дөреслектә ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Тугрылык, тугры сүзлелек ул итәгатькә итә, яхшылыкка итә, итәгать ул җәннәткә алып бара" ди. Кеше дөресен сөйләшү вакытта әле Аллаһ Тәгалә хузурында сиддиқ, дөресен генә сөйләүче дип язылганчы ди. Һәм инде дәвам итә хадисен: "Ва иннал кадиба яхди иләл фуҗури ва иннал фуҗура яхди илән нари ва иннар раҗула ла якзибу хатта юктаба индаллаһи каззабан" ди. Дөреслеккә ялган бузыклыкка алып бара, бузыклык утка. Кеше ялган сөйләшү вакытта тикле, хәтта Аллаһ каршында иң ялганчы булып язылганчы ди. Шуңлап та менә бу ялганлау кебек әйберләр бүгенге көндә инде хәтта инде мөселманнар арасында бик нык җәелеш тапты дип әйтик, бик нык җәелеп китте. Югыйсә бит инде сине инде сәлам да астана да дөресен әйтү күпкә хәерлерәк икәнлеген инде хөрмәтле сахабаларыбызда инде ондан искәртеп киткәннәр. Мөселманнар арасында ул гадәти әйбергә әйләнеп китте һәм инде бу бездән инде бәрәкәтне ала торган бер сәбәп булып тора. Һәм инде ялган мунафиклыкның капкаларынан булган бер капка дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Икенче бер хадисендә мунафикларның 3 аятын, ягъни 3 билгесен әйткәндә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә:
İza hadasa kazabadi. İng birinchi sifati söylese yalanlaydı. Hem de elbette Müslüman kişi bu birden itiraf kılırga tiyiş. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu duada dördüncü şey bir neydi? Ve min şerri kalbiydi. Yüreğinin bozukluğundan sinasıylandı. Yani yüreğinde bulunan nifak, ikiyüzlülük, husütlük, riya, tekabirlik, kişi turundan aşağı uyluk, bozuk iltikatlardan, dünyaya bakıptan gidiyor, şubuhat, şehvet gibi bütün naşar sıfatlardan sinasıylandı. İteler bütün alimler, şeytanın kişi kumuluna iki yolu var. Birisi şunun şubuhat, her türlü şükler, kurganımız var indi. Bu dürüst mikan, nasıl dürüst mikan deyip kişi artık şamadan da şükrene başlıyor. Hem indi o şeytan tutkusuna layık. Hatta dinen çok gitmişlerde, gitmişler kurumda da işkenimiz var. Hatta indi pek çok gerekmegen, bizim ilimimiz jitmi tıran meselelerini tekşirip, bütünlüğü dinde bulmadan eybirlerini dinden deyip, tavlar şuna indi delillerle kırışışlarda tabular. Şulu bu ruh turunda, can turunda sıraşıp yürüyen kişilerinin işitken var. Şunda kişilerine Allah hatta indi reinkarnasya, yani canlarının kuşuğu dürüst deyip, indi şu fikirlerle kuşuşlar. Elbette bu indi dinden tügel, dinge karşı kiletiren eyler. Ondan sonra şeytanın ikinci yolu kişiye o indi şehvet. Şehvet o şehvetler, tilekler. Bu iki bir arkalı şeytan indi tilesek kimden kumuluna indi yolunda var. Elbette şu şeylerden de biz saklanırga tiyişmiz. Yani işi saklanırız. Bu bizim indi yüreğimiz saf, şista bulan şırakta buna şu şeylerden saklanıp kalıp mümkünlüğü artar. Hem de sonunda şu hadisinin ve min şerri maniyyi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem de cins ağızlarının aşağılığından değil. Bundan cinsin dileklerini kanaatlendirinin bütün türlüleri. Adam balasının başına düşer durgan en zor sınavlardan birisi elbette o cinsi şehvetler. Bigrek de bugün günde bu meseleler bir ko'tarilib chiqadi dedik, bir aktual dedik, bayağı etken şey. Bugün zina adam balası için bir zinletildi. Anı hatta kişiler günahlara sanamaya başladılar bitinde. Bu bir taraldı. Ana 70 yıllar bir türlü. Hem elbette Allah Teala bendelerin bunlardan saklamasa bu halek olacak. Allah saklasın. Bu hadiste kıskaçalığına etkendeydi. Bu hadiste söylenген ağzalar bütün üstüde Allah Teala'nın hikmetleri. Allah özünden uzalarına şartlı bilir elbette. Dilde eylet indi o selamet şahvat da ibadeti betekinde. Lakin indi kişiye alarının iki türlü kullanırga mümkünlük verir. Haram yol bilen yaki halal yol bilen indi kullanım mümkünlüğü verir. Hem indi yani indi Allah Teala razı bulur da indi, yaki indi gerisince onun aşırı şıgarlık indi kullanı ihtiyarı verilgen. Şunun için indi biz elbette Allah Teala'dan tevfik yerden sonra biz şuşlarına Allah razı bulganca kullanırga hem indi şu hadislerde edilgen bozukluklardan saklanırga indi Allah Rabbimizden başkalarımızda da anıklı iman, tevfik, hidayet, istikamet nasip etsin, iki dünya vakitlerini geçtirsin hem indi en zor nimet bulgan Allah Teala'nın kulun nimetin her başkalarımızda da Rabbimiz Allah helal kılsaydı. Ve akulu kavli hâze ve